حالت‌های شبه که بعضا میشوم متاسفانه خاصتا در این عصر 21 یگان زنی بدرفتار بدکردار اینا دور از دیار استی سویدن یا نزد چطور میکنه دیگه اوقی هم شهوت بسیار بلنده خوفی اون است که خود کنترل کرده نمیتونی اگر به خاطری در ان همه فتنه و در زنا گرفتار نشدن همیشه اگر به شرطی که استمنا کنی شریعت نمیره رخصت داده است فقط برای پیشگیری از زنا استمنا یعنی که بد است حجت خطب روی آخه برای او کار شرط نیست که تو بگوی که زن اختلیش کن خمامت پلی گندم نخواه این قدر دیگه بغیرت و بهیمت شده باشه که او یک مسافر گفت که من او را برهنش نکنم حواسم نمیوید بعد چویو شوخی از برای خدا این خمادت ندیده حجت به این نیسته اما استمنا فقط در همین حالت درست میشه بود در حالتی که یک آدم فرزند نداره به خاطر فهمیدن که مثلا چی کمبودی است که فرزند نمیشه دختر که رفتی در همون جلال میفرماد استمنا که همون سپرم را بسنجیم که جروی زنده شویو به قدر لازمی هستن یا نیستن در دیگر حالت ها با همه استمنا را حرام های درست نیسته به خاطر لذت کیف صفا باشه درست نیسته حضرت گفت 7 طایفه هستن که خداوند متعال بر اونا نظری رحمت نمی اندازه یکیش همین ناکحلیت است همین شخصی که به دست خودش مراد خچه حاصل میکنه فقط در حالت ضرورت برای پیشگیری از اینا همین کار امکان داره میگه برادر عزیز همین شما گمان نکنید که در این تلفن چیزی من میگم فقط در پیش خودم میمونه همه همون مقصد همون حتی فرمایی که تلفن میبرونن کو همونو با خودشو ارخیو دارن گوگل همه کارا چیز گوگل میکنی و تمام این گوگل و واتساپ خلق بلا همه یو با خودشو انم تاری ارخیو دارن در همون ارخیو میمونن خداوند حفظتون کنه و پروردگار جوانای ما را از فسق فساد حرام و زنا نگاه ایز ابن عبدالسلام علیه رحمه همین شخص در مصر خوزی بوده است یک قرار را نزدش میبرن از دست نایب سلطان مصر پیمزانه میکنن میگه این نایب سلطان حقوقی خیلی رسپریجینیو نداره این غلامه این مال بیت المال این حق نداره که مقصد که مال مسلمان ها با دست درازی کنه و با تقسیمش کنه بعد کنم تو دیوانه چی است نایب سلطانه این کلت همه برای خلق همه کنه همه خیلی سیاست کردن گفت این دلیل شده نمیده غلامه حقیقتا در دولت ایوبی ها ایام زمانی بعد صلاح الدین ایوبی اینا فرزنداشون و بیروهاشون غلامای ترک همه خریدن ای بزرگ میبردن سرباز میکردن همین فقط فن حربی و مشق میکردن در جنگو استفادهشون میبردن اویسته همه عنوان میگرفتن افیسر میشیدن گنرال میشیدن به قول امروزا حتی یک نفرش نایب سلطان شده جانشین سلطان گفت این مالی بیت المال سخن و همون شخص رسید رفت در نزد سلطان شکایت کرد که این دیوانه شوره من خیلی بسته سلطان میگه همون شب روزا اشرف بود دعوتش میکنه میگه که این کار نکرد او را من خیلی آزاد کرده میگه تو حق آزاد کردن او را نداری او مالی تو نیست او مالی بیت المال مالی آبشه مقصد مسلمان ها تو را حق آزاد کنی نداری بعد گفتی که چی نگری آزاد میکنن ایرا او باید بازار برن سودا دمونن غلام های اگر ما بودو کسی خریدش آزادش کرد با آزاد میشم این کار اینم تا جدیتش در میاد تا در سودا نموننش آزاد نمیشه بودی که مالی بیت المال هیچ حقی تصرف ایرا نداره اون مرده کرد خطیب بود 10-15 نفر اونم گلاورو و کلو حتی دبایشون هم ظاهری بیبرس هم بدست ظاهری بیبرس بعدن یک چند سال پس سلطان مصر شد 23 سال سلطانی کرده یکی از بقوترین پادشاهای زمان بود در معاصر زمان آدمی که کمری مغولا را حتی شکست مغولا را نداشت که شما ضبط کنند آن همین آدم هم بازار بروردن سودا کردن بعد
мақсади харидан ёрау почок харидан мушаба чо умми чука яъни байтулмол итари моли шахсӣ ҳеҷ кадест ки аз ӯ закот дода шуд пенсиярам дохил мешавад пенсиярам дар байтулмол бале ҳазрати умар ҳисоби байтулмол шояд дар таърих бори аввал пенсияро мусулмонон карда бошанд ҳазрати умар кардагия ташкил кард махсус списка кард тамоми одамое ки мустаҳиқ ҳастанд ку номнавис шиданд аз ҳисоби байтулмол маблағшона медод бе каму кост хеле абустун метинам зиёд чӣ менам иш ҳаром шира ман пенсиярада хеле зиёд мегирад керес метинам мақсад мегирам одаме ки мустаҳиқ неста зиёд мегирад албатта ҳаром ҳаром баъду шерес ки аммо ҳаққи мардумро мегирад дуруст нест заратуштраш тарҷумааш кунем соҳиби иштар мешавад ана мақсад ки омад даъвои пайғамбарӣ кард гуфт ман аз ҷониби худованд пайғамбар ҳастам дина болои мардум таҳмил кард ва оҳиста оҳиста паҳна интишор ёфт мақсад ки ҳамин даъво омадааст ҳазрати абдуллоҳ ибни аббос шоҳи муфассирои қуръон гуфтааст кона аҳлу форис ламмо мота набиюҳум катаба алайҳимул иблис алмаҷусията аҳли форс вақте ки мега пайғамбаро мурдан асршон тӯлонӣ шуда гузашт бо мурури замон вақте ки фаромӯш шуд шайтон тавассути ҳамин зардушт мега даст наздаш мебаранаш мега ин курдон одат шу ҳамин барги токхӯрия ҳамин барги ток хӯрдан аслан ҳамин одати ҳамин курдоа ҳоли арманиё як хӯрок доранд ку долма ҳамин долмаро ҳамин курдо ба фикр гирифтагиаст ҳамин хӯроки миллишон айда ба ин курдоро ҳамин барги тока ҳар чизе ки ба ҳамин ток вобастагӣ дорад азбас ки гуфти ҳамин барги ток мехӯраву одат шами аст ин мардуми курда и агар то саҳара зинда мона ман тааҷҷуб мекунам ба як луқма афтад шуда рӯда печ ҳама умри нодон барояд ба ҳеҷ агар ба шарте ҳамин як луқмаи ноҷоб равад халос охи дига зиндагӣ як дам намепоя одаму дам мегандарам як лаҳза ҷонат мебурояд ҳазрат мега қазоро табиб андар он шаб бимурд 40 сол аз ин рафта зинда аст қудрати парвардигор мега табиб аму шаб мурд 40 сол гузаштааст и курдолиро гашта оғи марга ҳаёт дар дасти парвардигор ва мо тадри нафсун модо таксибу гадо касе намедонад ки пага ба ӯ чӣ воқеа рух медиҳад ва мо тадри нафсун биайи арзин тамут ҳеҷ кас намедонад ки дар кадом замин дар чӣ ҳолу дар чӣ вазъияте мемонад ин мард қадари худоай охи кае ки соатш омад дига худованд ба касе машварат намекунад ба касал беморӣ мекушумад ё масалан дар садамоти нақлиётӣ меғалтӣ мебарӣ ё ки мақсад ки ягон сабаби дига мешавад изо ҷоа аҷалуҳум ло ястаъхируна соатан ва ло ястақдимун ҳамон вақте соати аҷал омад дига ба инсон ягон лаҳзае дига иҷоза дода намешавад охи як тарфаталайн дига рухсатат наметиҳад ҳақиқатшо ба ҳоли касе ки вақте рафт тайёр аст омодагӣ дорад кулвори сафараш ҳамроҳаш аст ба худо қасам ин одамо ба хушнудиву хурсандӣ мераванд дига дар қалб ормон надоранд вой вой ба ҳоли касе ки танбалӣ мекунад кори имрӯзаро ба фарду мегузорад чизеро ки имрӯз анҷом доданаш имкон дорад таркш мекунад ки хеле пага дарҳои ҷаннат во буд имрӯз аз бедимоғӣ гуфтем фарду худои таоло дарҳои ҷанната мега баромон боз кардааст тамоми шароити имконията баромон фароҳам овардааст аз рӯи танбаливу аз рӯи бехушӣ ба фардуи дига анта мавқуфш мегузорем ин кор аслан аз рӯи хират нест аз рӯи ақл нест ҳаёт бениҳоят муҳиму лозим аст дунё замини кишти охират аст мазрааи охират аст ҷав кориди ҷав мегирӣ гандум кориди гандум мегирӣ агар хор кориди хор мегирӣ аҷибш ҳамин аст ки баъди аз дунё рафтантам агар амали хайра некад монда боша нумта ба некӣ ёд мегиранд ба хайр ёдот мекунанд неки агар ба шарте ки
کروی ناخوش ناخوبت مانده باشه، همین به یاد کسی راستی لعنت میکنه، با لعنت یاد میکنه. اگر لعنت هم کنه، اگر اصلا در اسلام لعنت گفتن مرده ها را مقصد که سخنهای قبیح گفتن خوب نیست، برای که جواب سوال شما کردیم. اما به هر وجه میگن که آدمی خوب نبود، خود جوان مردی نداشت، سعی کردن در تو که همین دنیا پیروی نداره. آخی شیخ حکیم فردوسی میگه بیا تا جهان را به بد نسپاریم، با کوشش همه دست نیکی بریم، نماند به جز نیک بد پایدار، همان به که نیکی بود یادگار. غیر همین نیکی و بدی انسان چیزی باقی نمیمونه. شخصی عاقل شخصی را میگن که از اون نیکی و خیر یاد بگیره.